Svaka osoba na ovoj planeti i ti koji gledaš ovaj video i ja moramo da nađemo neki kopijum u ovom svijetu. Moramo da nađemo neke navike, moramo da se pronađemo u nečemu, to jest u nekom kopijumu ili da izaberemo neki kopijum da bi nastavili čitavo ovo personalno postojanje. Jer život bez bilo kakvog kopijuma je život egzistencijalne krize. Ja sam u par navrata imao tu kao krizu i ono kao depresivan si i ne radiš ništa i nemaš nikakav kopijum i postavljaš sam sebi pitanja kao šta je iza tog kopijuma, šta je iznad toga i kao odeš u tu neku zečiju jamu i što dublje ideš, to se više razočaraš jer onda shvatiš da jednostavno ne postoji odgovor koji tražiš, tako da jednostavno moraš da se vratiš na jebeni kopijum. Kao, ja sam nedavno objavio na Instagramu jedan reel, kao graf kako da vam objasnim, graf koji ide ovako, znači ono na nuli pa kao jedan spike pa opet nula i kao na ovoj nuli kao je debil, normi jedan, koji ono ne razmišlja o životu, ima neki regularan posao, možda ima djevojku, šta znam, oženio se, na primjer, ne razmišlja, nije ga briga kao oko čitave te zečije rupe i šta se krije iza površine. I onda ide kao taj spike, kao to su ljudi koji tonu u zečiju rupu i traže odgovore na neka njihova pitanja, međutim, kad shvatiš da baš i na kraju krajeva ne možeš naći taj neki ultimativni odgovor, možeš samo da pronađeš neke ideje koje sa logičke strane mogu da zvuče primamljivo, ali opet ne možeš ti da znaš da li je to ultimativna istina. Naprimjer, u zečju rupu tu kad zakoračiš, vjerovatno ćeš doći do ideje, naprimjer, gnostičkog hrišćanstva, ali opet kao kako ćeš ti to znati? Da li je to istina ili nije? Ima ona izreka, jel, sve istine su poluistine i da ne postoji ultimativna istina, tako da je istina zapravo možda tvoj neki kopiju na kraju i onda opet ide ta nula, jel? Kao opet smo se vratili na staro jer vidjeli smo da odgovora nema. I to je taj neki proces kroz koji sam i ja prošao i kroz koji vi prolazite možda i možda ćemo prolaziti u više navrata. Ali kao sada znam, ali šta dalje, šta opet, kao to što znam, ništa mi nije promijenilo moje postojanje. Blago glupima, jel, i onda kao vratiš se na taj isti kopijum, neki koji si možda prije imao. Uglavnom sve je na ovoj planeti, na ovom životu sve je kopijum. Znači od neke najmanje navike pa do nekog tog višeg vjerovanja, neke više sile, da li si na primjer religiozan ili nisi, da li vjeruješ u ovog Boga ili onog Boga, na kraju krajeva, ako taj kopijum tebe ispunjava i ako taj kopijum tebi pomaže, onda to je ono prije svega što je najbitnije. Na primjer, ako ti pronađeš ispunjenje i taj neki mir u islamu, super, to je super i to je ono bravo. Znaš, našao si neki kopijum sa kojim možeš da živiš, sa kojim možeš da prevazilaziš egzistencijalnu, sad ću da izgooglam kako se govori jebena riječ. Egzistencijalna kriza. Znači ako na primjer ti izabereš religiju da bi pobjegao od te egzistencijalne krize, bravo, super, jer bolje je i to nego da počiniš samoubistvo. Ako tebe to ispunjava, ako ti pronalaziš mir u tome, ako te čini sretnim, ako se bolje osjećaš, bravo, našao si jedan kopijum koji tebi odgovara i nastavi da radiš to što radiš. To je čist primjer. Evo šta je moj kopijum? Moj kopijum je, na primjer, teretana. Iako u čitavom ovom postojanju ići u teretanu nema nekog ultimativnog smisla, na primjer, nikad ljudi prije nisu išli u teretanu, međutim ja sam pronašao tu neku naviku koju iznova svaki dan moram da obavim i to je za mene neki moj kopijum. Jer ja ako ne odem u teretanu, ja ću se osjećati loše, imat ću dozu te egzistencijalne krize taj dan.
NPR. Neki ljudi pronađu kopijum u sportu, bave se sportom, bave se fudbalom. Glavno što hoću da kažem je da je sve kopijum. I samo je pitanje koji ćeš kopijum da izabereš. U šta ćeš da vjeruješ, u šta ćeš da uložiš svoju pažnju, vrijeme i šta će postati neka tvoja obsesija, u čemu ćeš se pronaći. Da li će to biti religija, ova ili ona, da li će to biti sport, ovaj ili onaj. Nije bitno sve dok to tebe ispunjava i dok ti pomaže da prevaziđeš tu egzistencijalnu krizu, jer ultimativno, evo, ako makneš sa sebe svaki svoj kopijum, šta ostaje na ovom postojanju? Ako ti više nećeš ni u šta ni vjerovat, ako nećeš ni obavljati neke svoje regularne navike, šta je ostalo od ovog života? Onda počneš postavljati sebi pitanja, toneš u tu neku depresiju i tako su završili dosta filozofa, dosta ti neki spiritualnih učenjaka, jer jednostavno nisu željeli, nisu htjeli da izaberu kopijum, već su išli protiv kopijuma, da nemaju nikakav kopijum, to jest na neku ruku, i kopijum je za njih bio, na primjer, filozofija za dosta njih, ali da li možemo uopšte reći da je filozofija kopijum? Možemo reći da je pisanje filozofije kopijum, ali opet to su ljudi koji su postavljali sebi pitanja na koje često nisu mogli dati odgovore i koji su umrli tužni, depresivni. Za njih je ovaj svijet bio besmislen i ultimativno ja mogu možda i da se složim s tim da ovaj svijet jest besmislen, da nema neki smisao, ali opet nije bezvrijedan. Ti kao čovjek dobio si ovo postojanje iz bilo kakvog razloga i navigiraj ga u što boljem smislu. Navigiraj ga u smislu da nađeš neko ispunjenje u bilo čemu, u bilo kojoj navici, u bilo kojem poslu. Tako da nije kopijum ono kao, sad je taj meme kao kopijum, oh he's coping, he's just coping. Svi mi kopamo na neki način. Sve je ovo ultimativno jedan kopijum, gdje ćemo da izaberemo u šta ćemo vjerovati ili u šta nećemo. Isto što moram da kažem je da nemamo svi ista personalna iskustva. Nemamo svi iste doživljaje, nisu nam se desile iste stvari u životu, nismo rođeni na istom mjestu, u istom vremenu kao drugi ljudi. I zbog toga i zbog okruženja u kojem smo odrasli, na primjer, svi imamo drugačiji neki kopijum. Na primjer, neko ko je rođen sa, hajmo reći, dobrom genetikom, u bogatoj porodici, on mora naći neki svoj sopstveni kopijum. Takvi ljudi, ja vjerujem, brže dostignu tu egzistencijalnu krizu, jer ono dato im je sve i kao u čemu uživaju samo u hedonističkom načinu života u kojem nema smisla. Sad pitanje je tih samih istih ljudi kad će se osvijestiti. Naprimjer, neko ko je rođen sa lošijom genetikom, u drugačijem okruženju, u siromašnoj porodici, imat će totalno drugačija iskušenja, imat će totalno drugačije doživljaje nego ova osoba koju sam malo prije dao kao primjer. I obje te osobe moraju da pronađu neki kopijum. Naprimjer, za osobu koja je rođena u tom takvom nekom lošijem okruženju i u lošijem stanju, za takvu osobu bi kopijum bio, na primjer, da Bog daje najteže ratove najhrabrijim ljudima. I taj isti kopijum, ako će toj osobi doprinijeti da u njega se probudi neka nada, hrabrost, da ne počini na kraju krajeva samoubistvo, onda je to jedan, ja bih rekao, dobar kopijum kojeg ta osoba treba da se drži. Međutim, za osobu koja je, šta znam, bogata, sve mu je dato u životu i kao opet nije pronašao taj neki smisao, takva osoba mora da ima neki drugačiji kopijum. Možemo da pričamo o tome kakav kopijum će ta osoba imati, ali nije ni bitno jer mora pronaći neki, tako da ne bi trebali da sabotiramo kopijume jedne drugih, iako ja sam sabotiram sa svojim klipovima kopijume dosta ljudi. Međutim, ja samo projektiram svoj kopijum na svoju društvenu mrežu i prikupljam ljude koji se sa mnom slažu. I to je taj neki moj kopijum za neke ljude, ajmo reći kontraverzni, jer imam čudne naslove klipova i čudne teme kojima pričam, ali ultimativno ja imam taj neki svoj kopijum. Evo, za mene kopijum je, evo, ovih proteklih godina bio samo taj neki rad na sebi i da budem hrabar i da radim više i da se trudim i da ne odustajem, jer šta Bog
ima neke posebne planove. Za mene je što možemo reći, ako dovoljno vjerovanja je uliveno u taj kopijum će se vjerojatno i manifestirati, da me zaista čeka neko bolje sutra. I hajmo reći dan danas da tako razmišljam i dan danas da vjerujem u to da trebam još više da radim na sebi, da idem u teretanu više, da čitam više, da se edukujem više, da snimam više, da se trudim. To je taj neki kopijum koji sam ja našao da ne bi doslovno na kraju krajeva počinio samoubistvo, jer do čega dovodi egzistencijalna kriza nego do samoubistva i čitava ta depresija toga da ovaj život nema smisla i da ne možemo pronaći taj neki odgovor zbog čega smo mi ovdje i što smo mi ovdje i ko nas je doveo ovdje. Imamo samo neke ideje, neke kopijume u koje bi trebali da vjerujemo, jer ako ne vjerujemo onda desit će se haos. Zamislite kad nijedna osoba na ovoj planeti ne bi imala taj neki kopijum. Kad religiozni ljudi bi odbacili svoju religiju i ne bi je koristili kao taj neki kopijum da prevazilaze ovo postojanje, pa bukvalno bio bi haos i šta na kraju krajeva svi bi se pobili međusobno, jedne druge sami bi se ubili. I tako da eto, danas sam imao to na umu i pišite u komentare ako se slažete sa mnom, da li svaka osoba mora da ima taj neki kopijum, coping mehanizam da bi nastavila da živi ovo postojanje. Veliki pozdrav.